Sini tomata malabiku sila surah malabiku ia angka nama saifu Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah pola palengi nasi bawai sikiri. Ati patongang nasi bawai sukuru. Naina palandro ale papole nasi bawai pakkasiwia. Yenaro rampe-rampe madeceng. Makoli-koli yang kalingar lenna iai waktu mak barakae. Ia engka mancai tandra makada pada engkaki. Sitina jadi pajanna sukuru kia manenna pappenya manna pong Allah Ta'ala. Ia engka mengkaiki degaga apa tu petungenna. Kito pasalawat dan nia papa salama. Tandra lupa kiringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan nia suruh. Napakang kapong Allah Ta'ala ripalau ngeta idi rupa tawe. Tujuan adik lai sangadinai. Sari kwamang yang kaki wadi salama. Mulai lopo na bombanna atu tungal linoy. Nasi bawai siage egana papakabilimpilin nasi tangi. Angkan nama insya Allah. Wadiki pada engkal letuk salama riwanwa manenungang ngewanwa akhirat. Rigau engkana pada riolonga riona fuang Allah Ta'ala makbua suruga. Sini tomata malabiku sila sur malabiku iya engkana masih fuang Allah Ta'ala. Na iya mua meloe yala tandra apa sering ngerangeng. Ritujuna iya waktu mak baraka Rigau engkata pada engka maelo. Pencing tepat tak nenia tahu tak lori fuang Allah Ta'ala. Dek lari tu sangat dinai. Angka ki melok bicara itu junna hakikinna. Atan rangi. Neni asi sumpungi. Sari kwamang angka ki uat di salama mutamari lalana ulan ramalang. Nasa marisengat tu dia saya tak makadai. Yero Allah Ta'ala watut tak angka napakang kayero idi rupa tawe. Rilebo na ielino pada kilo nasik di kapala rilalen na tasik malongi. Sari kwamang yang kikiwat di salama. Nalik kifuang Allah Ta'ala dua telu tandra-tandra. Na iya mo tandra-tandra angka natarong kifuang Allah Ta'ala pertama ya naritu. Iya angka riasang ayat-ayat kauliyah. Iya angka taroki rilen na akoram melebihi. Angkan na biasa makteritoriolota. Angka sewa watu mati noloi anak apoku upana mende ribulue. Majepu angkay nagampalu ula. Upana mutamari ala majepu angkano ko macang. Na iya mo upana nono risaloe nanri punawai. Na iya mo to salama ya nari tau angka makatan ni masa ricana gorie. Betul na ada makadai nalai yero akorangi mancaji sulo tepet dena bujut temetina iya engkau di tiwi salama pada mi engkana rilana atu tungal linona makoto parilalana atu tungang akhiratna. Jadi yero tandra-tandra mamulang ya naritu aga iya engkau purata roki rilana akoram melebihi. Na iya mo tandra-tandra maduaria sengi ayat-ayat kauniyah. Iya engka nataruh wang Allah Ta'ala ritujunna anca jinget ta'iro ide rupa tawi. Makotopa ritujunna anca jingenna alangi. Na iya mo narekomelo ki mutamar ilan na ulan ramalang nasi bawai salama. Ina duai patandra perlu engka yakatan ni masa. Angkana angka kikwat dilolongi ulan ramalan nasibawai salama. Nasabah itu ulan ramalan ulan melebi. Ulang angka non refong Allah Ta'ala palicol-licok apalan na yabanan na pakkasyoy ang kay papole. Na iya kasi tangi na kena tugas na melo pakabiling-piling yung rupa tawi. Di pajan na tuli ang kero si tangi. Berusaha semaksimal mungkin peko carana yiro idi atan na fuang Allah Ta'ala. Umatna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadingi lese nadik na salama mutamar lena ulan ramalang
Jadi perlu ipakesipatan rah. Karena tu dendre ayat angka ribaca angki ripamulak katopah. Dituju makanane fuang Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Majepu ri ancajingenna langi enen niat anai asiselengenna wenina soy angkai mancaji patanra risisena tau angkai mapikiri. Nah yana kira-kira melo itu pas tu mata malabiku sila serem malabiku yang kana masih Allah Ta'ala melo ki mite hakikin ria sengepatan ra. Nah sabab ero ria sengepatan ra tentu nariko melo ki mitai ritujunna kehidupan ta iri rupa tawe marisena tu rese tak makka dari loda ulan ramalan engka dua ulan melebi ya naritu agar riasa ulan raja si bawa ulan Sya'ban. Tentu nariko napan kaki puang Allah Ta'ala pikiri mita patan ranna aga kira-kira hikmana na engka yero ulan ramalang riak dioloi sebagai dua ulan melebi ya naritu riasa ulan raja si bawa Sya'ban. Nah sabab itu idi atanno puang Allah Ta'ala umat nasurono puang Allah Ta'ala ketu perdoa biasa ibaca terutama nariko angkari mutamari ular raja Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ifwa angka kipua maliki baraka ritujunna ular raja si bawa Sya'ban naina pa ipuang tapara pisilalu ki ulan ramalang. Nah yang mana kemelo kimita patan dari ini perlu doangi angka dua kata perlu igaris bawahi. Yang nari itu angka tak milori fuang Allah Ta'ala serikwang mengi angka pada riba barakat atau tungeta bilalan na yero ular raja si bawa Sya'ban. Nah inapa angka ki ripalat turilan na ulan ramalang. Yero nangka tak milori ya senge baraka angka ki gunakan kata barik. Nah, murah kata barik narik kumelo ki mite bentuk masdar yang pakai al baraka. Nah, agak rias baraka. Maka dari yero kaidana bahasa Arab kurbul lafzi yushiru ila kurbil makna. Asir pesenna lapalenge mancaji petunjuk ritujunna asir pesenna pak betuange. Nah, murah kata al baraka sirpesengi si bawa kata albirka agas albirka kolang mage iro kolangi nariko engka pada padana batu tepar na kolangi mungkin muncul gelombang neka magati tenang nasama mage nasama baraka makotonya roh atutungan na iro idi atanna fuang Allah Ta'ala umat nasurona fuang Allah Ta'ala wajar Rilana aku tungetak na poleki dua telu pacoba po dari fuang Allah Ta'ala neka nareko angka bima baraka aku tungetak insyaallah majepu angkai tu magati matenang nasabak magai nasabak angkai mak baraka yenero ilang peko caranya rena ulang raja rena ulang Sya'ban angkai ulung rias ngi baraka sarikon di matenang yero atita ide rupa tawe na angkau wadiri lolong ria sengi ulan ramalang. Na sa upano panadi nak baraka. Iro rilalangna atau tungat taji rupa terutama rana ulan raja si bawa Sya'ban meresaki angka irabi ulan ramalang. Na sabab tujuan angka kak merilomak kada wabalikna Ramadan. Iro kata atablik dekna pada kata al-wusul. Nareko kata al-wusul letuk iri ulan ramalang. Neket di nancai jaminan maka engkau dari ulan ramalang ilolong ngeria senge atablik. Nah sabab engkau tu tahu narapi mau ulan ramalang. Neket atutungan dari lana ulan ramalang ma pada mui si bawa atutungan dari saliwan ulan ramalang. Ia tanran nasi dia akan nafuang Allah Ta'ala dek nalat tu lana ulan ramalang secara hakikina nasabak magai nasabak
dek nak baraka dua atutungena terutama relana ulan raja si bawa Sya'ban. Sini teman-teman labiku sudah suruh malabiku yang kana masih Allah Ta'ala. Mako ke minit mite maka dapat ko carana angka ki pasi sumpungi hakikin na iro riasange atan rangi si bawa asi sumpungange. Nah sama makanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rajab Syahrullah. Nah iya riasange ulan raja ulan na Allah Ta'ala. Wa Sya'ban syahri. Nah iya ulang Sya'ban ulakku. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Nah iya ulan Ramalan ulan na umat. Maka kemini rita teman-teman lebiku sudah surah melebiku engke hadir. Tegi wadi rita rituju dari asangi asis sumpengnya. Mereka tu resi tak makada. Narik koyer di rupa tawe angka ki milau baraka. Rituju naria sengi ulan raja. Nasaba iro rilalana ulan raja angka peristiwa maraja. Angka purana ulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riasa peristiwa Isra dan Mi'raj ia angka Nabi ta 20 pitu umpona ular raja. Agar terima Nabi ta rilana ero peristiwa Isra dan Mi'raj. Na terima ria sengi sempaja. Nah irita kare teman-teman malabiku sudah surah malabiku angke hadir. Riwayat Tuhan kana puang Allah Ta'ala nagambarkan ritujunna ria sengi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nagambarkan tu puang Allah Ta'ala makada alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Purai pak barakati. Yiro Allah lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tujuannya aga. Tujuannya sarekwa mengengkau dinaita siagai egana patanra iya engkau pura nataru puang Allah Ta'ala. Jadi makotanya roka pangidi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narekomelo ki mite segi egana patanra nataru puang Allah Ta'ala terutama relana un ramalan. Perlu ki engkau wujudkan ria sengi atutunga mak baraka terutama relana raja si bawa ulang Sya'ban. Nah aga jembatanan angka ki wadi lolongan ria sengi atutunga mak baraka. Ritujuna ular raja angka ki pakesingi sempajata pada mui angka dari ular raja makoto parisaliwana ular raja. Nah sebab memang dia sengi sempajang kata asola narekomelo ki mitai makadae angkai mancaji onro peko carana yero atanno fuang Allah Ta'ala di pajanna tuli engka masikri lori fuang Allah Ta'ala wa aqimi sholata li dzikri patotongi sempajangnya sarikwa mengimari ngera masikri loria naso fuang Allah Ta'ala magina engka yero rupa tawe perlu angka tuli basikri lori fuang Allah Ta'ala. Napa nasi fuang Allah Ta'ala makada ala bizikrillah tatmainnul qulub. Majapuri gau angka nanti sudah masikri matenangnya tina. Si dia tina fuang Allah Ta'ala dena matenang atina ripakabilin pilih sage egan atu tungelinona dena ulir itu lolongan ria sengi baraka. Ini ada komelo ki lolongan ria sengi baraka ipa decengi sempajange marengelar fuang Allah Ta'ala sarikwa mengiangkir itu matenang atita. Yena tu engka manca jembatata peko carata engka mutamar na ulan ramalan nasi bawai salama. Si bawa teman-teman lebih sudah surah malabiku engke hadir. Ritujunna ulang Sya'ban. Engka tu peristiwa tu. Engka riasa nisfu Sya'ban. Abiasa nisfu Sya'ban tawa dua sahabat non rifang Allah Ta'ala nauki ya manenna. Takdir iang kameero riola idi atanna fuang Allah Ta'ala umat na surona fuang Allah Ta'ala si tau mangoloy na iya naro teman-teman labiku surah malabiku engke hadir perlu kiralan na ulang Sya'ban ipa megay salawa elori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina riasa makda angkata iroi di rupa toy pancai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasila peko carana na angkari turiolo ngasiagi igana baraka boleh ripuang Allah Ta'ala. Nah sabab itu dia sengi as-sholah mengulul lori puang Allah Ta'ala. As-sholawat bentuk jama
boleh rikata as-salat ripangolo lauri surona puang Allah Ta'ala. Nah makanya Nabi ta man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Nigi tahu angkar itu masalah lauria sisang majepu angkai puang Allah Ta'ala masalah lauri alena ikka 10. Jadi makura teman-teman lebih sudah lebih angkai hadir. Jadi narekomelo ki pak baraka ya tutunget tak terutama. Rilena ulan raja siba ulang Sya'ban rigot angkana depa to mutama rilena ulan Ramalang angka lalu ki pakesingi sempajata angka toki pamege salawat tak lauri Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman malabiku sila sura malabiku yang kana masih pengalat alat na iya muari tu nareko angkani pura pakesingi sempajata ipamege salawat tak mak baraka ni atutungeta ang magasin ni asisungpungeta lauri fuang Allah Ta'ala makasin asisung pungata lauri surona fuang Allah Ta'ala insyaallah angkan itu di salama mutamarila lenna ulun ramalang ina biasa naseng yero pandrita tak makadai asisumpungan na yero atae lauri fuanna asisumpungan na yero ummae lauri nabinna angkatu telu asisumpungan na terutama di telu ulang ya nari tu ulang raja ulang Sya'ban sibawa ulang Ramalang angkar riasan sila ruhiyah asi sumpungan na yero riasan tubuh alusu'e terutama yero idi arupatawe nariko angkar nari tu ipakasingi sempajangi maduanna angkar riasan sila nafsiyah asi sumpungan sumangae riwatu angkata yero idi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toli ipamegai salawae nan niya matalunna ang kariasan sila jismiyah asisumpungan na tubuh kasar ay betul ada makadai nari komutama kirana ulang Ramalang ang kanit tumelolati resengi tubuh kasarata ipegok ni dia sengi puasa dek na tumanre dek tu minum ang kanit pegok isagi egana amalia Ramadan itahatin roy iya manar tu ang kamanci ujian sore kwam mengipakasing riasangi sila jismiyah. Sini teman-teman labiku sila sore malabiku yang kana masih pengalat Allah makuniro kapa katoba yang to ding upalak tu relana iya waktu mak baraka mamuare napak baraka pengalat Allah angka mutamar na Ramalang nasibawai salama.